ibagas goran ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoi na pasing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Diloon ni doahu, jadi balosanku ma iya, hasomanonku do iya sanggatar sosak, paluahonku do iya, anjaha marumulia bahenonku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ham Tuhan naibata Bapa nami, pardear layak natar sulur. Martupu doha nami ijon mangindo hubamu, humbani gokni uhur nami. Parayak hammaha nami, ase tetap hapor sayaon nami, janah margogo hanami mangabakon nama dear, songon na pinindoni uhurmu huben nami. Parorot hammaha nami, rosi ujungni goluh nami. Marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Puji kita Tuhan ta, humbani haleluya nomor 472, bait sada, pakon 2, bani bait paduahon, riap kita zongjong. Martonggo mahita, sopot kon hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, pardear layak anjaha parholong ni uhur, hubani haganup jolma. Domma iha tahon ham, ase tetap hanami marhasa daon, mangguluh ibagas damai apa marsiha holongan. Hape, gatido hanami mangguluh, apa mambahen naso iha rusuh kon ham. Hurang sirsir doha nami paingat hon hasoman. Gatido pambahenon nami, parsahap nami, mambobai hasoman hubani na hurang dear. Gati hanami mamakai hasoman, padaskon sura-sura ni uhur nami tumang. Ambah niai, gati lupa hanami mandalankon tanggung jawab nami, itonga-tongah ni keluarga, apa i rumah tangga nami bei.
halaniin maasi rohanami ibagas unduk pakon toruhni uhur hulobemu masopotkon dosa nami. Maidop maur muban nami sasap hama dosa namiin. Topa apa ur mana baru ase ulang nulut hanami mardosa dopak ham age dopak hasoman nami jolma. Ipindo hanami on hubamu ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangar anjaha hapur saya hita mahatani naibata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Paridop niuhur anjaha pardiar layak do Jahoba, nanget man ringis anjaha paridop ni uhur bagal. Seng ibahen hubata romban humbani dosata, anjaha seng ibalaskon bata romban hubani hajaha tonta. Songon idop ni uhur ni bapa bani nyombah ni, sonaido idop ni uhur ni Jahoba, bani sagala nama kabiarisi. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata. Halaniai, pataridahkon hitam matanda-tandani pargoluhan nabayu. Hasangapun mabani naibata ibabo. Amin. Menturing kita humbani haleluya nomor 340 tolu, bait sada 2 pakon bait 4. Hundul nasiam kuriata. Sonari masukan tama panorang sakramen pandidion napasing. Halaniai nauntang manasiam nasihol padidihon asiroh hulobeon. Mandoding hita. Puji hita Tuhan ta humbani haleluya nomor 55 bait sada pakon bait 2. Atamu solda
Nasiam hasoman nasihol padidihon dak danakon. Tangihon nasiam malobe hatani Tuhan Yesus na tersurat bani Matius 28 ayat 10 das subani 20. Nama katahon. Doma ondos baku sagala kuasa na inagori atas apa na itanohon. Laho mahanima, pudahi hanima ma sagala bangsa, asegabe susianku si dia, anjaha didi hanima masidia, hubagas goran ni bapa, anak apa tundui napasing. Ajari hanima masidia makorjahon sagala nadop hutitahkon benima. Bani Markus saplonom aya saplonom, ihatahon Tuhan Yesus dohoma. Napor saya anjaha tardidi, dapotan haluahon. Tapi nasopor saya, hona uhumdo. Asetonah apa parentahni Tuhan Yesus aido nani dalam konta bani panorang on. Aina tardidi ibagas goran ni Yesus. Hubagas hamatian ni aido ia tardidi. Janah nadop tartanom do ia rappa konsi. Ase songon Kristus nadop pinapuo humbani namati. Marhitei hasangapon ni bapani. Sonai mahomahita nadop tardidi merdalan ibagas guluh na baru. Halani hubagas sada tondoi dohita tardidi. Gabe sada badan dohita ibagas Kristus. Na tardidi maruli bani hasasapan ni dosa. Pakon manjalo si bere-bere ni tondoi napasing. Bani nasiam, pakon bani anak nasiam do bagah-bagahin. Ay tersurat do bani Markus 10 ayat 14 beda subani saplonom. Paturut hanima mawadak danak in roh baku. Ulang pandang hanima si dia. Ay bani halak si sonindo harajao ni nebata. Nasitong do hatakon benima. Naso manjalo harajao ni nebata songon dak danak. Seng anjay masuk ia hujay. Jadi irohop masih dia. Anjaha itapihon matangani bani sidia laho mamasu sidia. Anggosonai saksihon hita mahapor sayon tain rapakon ni kuriaon riap mahita jongjong. Saksihon hita mahapor sayon tain songon nasinaksihon ni haganup halak napor saya bani sabtanoh on. Aku percaya bani bata paragugon na sa tarimbang nama palangit pakon panohon. Aku percaya bani Yesus Kristus anak ni bata na sadayin indo Tuhanta na timbukon si Maria sangan ape haliaban. Mari kita itong napasing na manaron na pangit bani panorang Kristus iparsilangkon mati janai tanong, turun mula menggulung kena mati, bani hari patoluhon. Naik ke surga, anjala hundur siang menebata bapa, paluhun sekali bangit, kunjani yang mulak magira, lama menggulung hal na menggulu, aku nadok mati. Aku percaya bani ton minapasing, bani kuliah pasana pasingin, pasorani sagala napasing, bani sasapani dosa, bani perpohon ya pula, pakon bani haguluhan na sadokah hidokah. Amin. Hundul manasiam. Doma itangar nasiam hata ninay bata dumu hubani pandidion. Jana doma homa isaksihon nasiam hapor sayon tain. Ase sonari balosi nasiam ma sukun on. Ipindo uhur nasiam do sonari, didion dakdanak on, hubagas na hinapor sayan nasiamai, ipindo uhur nasiam do. Rado nasiam mambuan janah marsuruh si hu gereja, laho mangguruhon hata ninay bata,
ase gabe paguri na manggolu sedia bani Tuhan Yesus Kristus rado na siyam. Rado na siyam mangajari mamudahi pakon pauliulihon hapor sayaon ni dakdanak on ase ibotoh anjaha ihut kon sedia hata ni naibata rado na siyam. Bulat niuhur ni nasiam do mangondos kon dakdanak on hubani naibata pakon mandalan kon pangakuan nasiamai. Bulat niuhur ni nasiam do ase namarpadan do nasiam sonari pakon naibata ilobe-lobe ni kuria on sai bujur manasiam mandalan kon ai. Puji kita usai Tuhan ta humbani haleluya nomor 95 bait 5 pakon bait onom. Di
mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Doma iondoskon hanami haganup dakdanakon hubamu. Porsaya dohanami doma ijaloham sidia gabe anakmu, marhite pandidion napasingin. Ase masuk sidia hubagas kuriamu, anjaha gabe paguri namanggolu sedia itanohon, jana panean bani hagoluhan nasadokah ni dokahni. Papasing jana pasu-pasuham masidia, ase manggolu magodang jana matoras ibagas haporsayaon hubamu. Maidop mauhurmu bani namatoras ni dakdanakon, pargogohi jana ajariham masidia, manogu-nogu dakdanakon hubamu, aserap sidia parsimada bani harajaonmu. Amin. Undul manasya. Mendoding hita humbani haleluya nomor 352 bait sada pakon bait 2. Salom mabatah ganupan Bapa Inang sonai homagi nama poso adik-adik sekolah minggu na mengikuti kebaktian bani hari minggu sadarion nadong i gereja age na melalui fasilitas live streaming. Bani panorangon itegas hona nami piga-piga hal nasongon penegasan ni warta jemaat i Kuriata GKPS Cililitan bani minggu sadarion 20 sada Januari 2020 sada. Na perlobe tetap do ipadingat hanami hubat haganupan jemaat Kuriani Tuhata asa tetap mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan nadolma itetapkan pemerintah tabata aima dengan memakai masker, selalu sering cuci tangan, tidak bersalaman, jaga jarak, tidak berkerumun, dan makan makanan yang sehat dan bergizi.
Napaduahon ting-ting perlobe sihol marhajabuan. Sihol manjalo pamasumasuon, sihol marhajabuan do niombah ni kuriaon aima Afri Duarsan Sipayung ST, niombah ni Bapa Situa Mayor Rasden Sipayung, Inang Rasmi Nurida Boru Sianturi, pakon tunangan ni Damayanti Horlaini Sianturi SIKOM, niombah ni Bapa Effendi Sianturi, Inang Situa Horlince Rosmiati Boru Damanik. Sedia berasal hun HKBP Durenjaya, Resort Durenjaya Bekasi. Aimanai pamasa bani hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 i Gereja Tahun GKPS Cililitan, Resort Cililitan, Jakarta Timur. Masuk pukul siah WIB atau siang pagi. Sedia doma manjalo perpadanan bani hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 i HKBP Durenjaya, Resort Durenjaya Bekasi. Napatuluhon anggota baru. Mulai sadarion etongon tama menjadi anggota baru ni jemata atau kuriata GKPS Cililitan on aima Inang Minah Boru Sinaga. Asal ni inangon aima margareja hun GKPS Sinaman Gereja Resort. Bahasa Hanami solak nari. Asal ni gereja ni inangon aima hun GKPS Sinaman Gereja Resort Salom Sinaman Labah. Sidia masuk pelayanan hu sektor 2. Yakin dohanami keluarga on man dihuti kebaktian live streaming, jadi boydo itangar ting-ting tahun, penegasan ting-ting bani ari sadarion, bani inangai. Napaupathon berita pusok ni uhur. Doma marujung golu Bapa Pardiaman Saragi, Opung Gloria Saragi, aima orang tua ni Bapak Holmes Saragi, bani hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, pukul 10 siawib i Pematang Siantar. Tutup usia orang tuaon 75 tahun. Jana doma iswanhon bani hari Selasa tanggal 10 Februari 2021, ihuta Sinaman Pamatang, Kecamatan Dolok Masagal Simalungun. Ase tonggon hita keluarga tinading ni orang tuaon ase boy podas tarapo. Napalimahon partongguan pangapohon kuria. Naparlobe maai untuk keluarga tinading ni Bapak almarhum Jaridup Tondang. Nayadonghon bani ari sadarion Minggu tanggal 21 Februari 2021 pukul 10 toluwib sampai dengan selesai tempat i rumah ni keluarga ai. Napaduahon iban dohoma pertongguan pangapohon keluarga bani tinading ni Bapak almarhum Sales Purba. Bani hari Minggu sadarion dohoma bani tanggal 21 Februari 2021 pukul 10.04 WIB sampai selesai tempat melalui Zoom facility, fasilitas Zoom. Nah selanjutnya pangapohon hubani keluarga Bapak Samas Erikson Saragi, yadonghon bani hari Minggu, minggu depan tanggal 28 Februari 2021, pukul 10 toluwib sampai selesai, tempat melalui fasilitas Zoom. Nah selanjutnya napa onomohon himbauan hubata ase tetap tongos hita haganupan galangan partongguan ate galangan kebaktian sonai homa anggo adong bagal niu hurta ase hita transfer hu rekening GKPS Cililitan. Selanjutnya selesai ibadah kebaktian mingguon pak sonai dohoma age partonggoan tetap maisi hita Google Form nadop ipasirsir kuria asedong data kegiatan ibadah na hadir tiap
pertonggoan sonai homa age kebaktian minggu. Nah terakhir jemaat nah hadir beribadah bani minggu tanggal 14 Februari 2020 sada i gereja GKPS Cililitan Aima dalahi 10 sada halak, naboru 10 halak, jumlahni 20 sada halak. Sonaima Bapa Inang hitahaganupan nasongon penegasan warta jemaat Batta Bani Ari Sadarion, Tuhan ma nama masu-masu pargoluhan tabehi. Sonari masuki hitama tonggo pangapition, mertonggo mahita. Tuhan Bata Bapa nami na Marianan ina Goriatas, Tuhan na isombah kanami ibagas goran ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Marulak-ulak doa nami makatahon terima kasih hubamu tongon Tuhan. Halani mangahap doa nami, pita halani holong pakon idop ni hurmudo. Boy hanami tongon Tuhan, mengikuti, melaksanahon ibadah kebaktian Bani Ari Sadarion tongon Tuhan. I rumahmuon sonai homa age jemaatmu kuriamu na melalui fasilitas online atau live streaming i rumah. Tuhan ay bata Bapa nami, terima kasih bani panugun-ugunmu, bani pargoluhan nami, Rosi Sadarion tongon Tuhan. Bani kebaktian minggu Sadarion, si holdohan nami marondos usehubamu Bapa pada sontonggo pangapition nami. Itonggon hanami doha ganop jemaatmu kuriamu tongon Tuhan na berkebaktian ijon AGP na irumah. Ase tetap matongon Bapa hanamion haganupan ibagas na sehat-sehat. Tetap ibagas na jorgit tongon Tuhan. Ang guadong yantara ni hanamion haganu jemaatmu tongon Tuhan na sedang bergumul. Hamdo tongon Bapa na memboto in haganupan. Apuhiham tongon Bapa jemaatmuin janah bereham tongon Bapa pargogoh hubani mandopakon na masa bani pergumulan ni sedia. Sunay dohuma Bapa agi bani parhorjan ni haganupan jemaatmu. Asiham matongon Tuhan na manramotkon janah na mamasu-masuin tongon Bapa. Hubamu matongon Tuhan yondoskon hanami. Haganupan Bapa jemaatmuon. Hanami haganupan Bapa. Sunay doho matongon Tuhan, itonggon hanami do orang tua nami lansia, inang Naomi sunay homa agena tading maetik. Hargado bamutongon Tuhan haganupan in, age orang tua nami na lansia, inang Naomi na tading maetik. Halanya itongon Bapa pargogoyham homa sedia, imasa na merasa sedia mengalami keterbatasan, adong doham Tuhan tongon Bapa na manogu-nogu sedia. Ase marhiteon panogunogyon tongon Tuhan, lambin itanda sedia, jalah tambin toras hapor sayaon ni sedia pasal ham tongon Tuhan bani pargoluhan. Sukupon ham mabapa hapor luan ni sedia ari lepas ari. Agi pegalek pangahap ni sedia akula ni sedia, tapi pirma baik kam partonduyon ni sedia, gogoh masedia bani partonduyon tongon Tuhan. Ase tetap sedia imasa lansia agi nang Naomi na tading maetek, tetap Bapa sedia mangahapon panramotionmu. Yondoson hanami sediaon haganupan Bapa hulobe-lobemu. Sunay dohoma Bapa itonggon hanami dohoma perekonomian ni jemaatmu kuriamu tongon Tuhan. Bani masa COVID-10 siahon na terjadi ibelahan dunia sunay homa agi negara nami bani kehidupan nami. Terganggu di tongon Tuhan, perhorjan agi perekonomian ni jemaatmu. Halanyai Bapa, harap dohur nami, ase tetap hama masu-masu haganupan segala horja nami. Buah pikiran nami pakon rencana nami tongon Tuhan. Horja nami haganupan tongon Bapa. Persaya doha nami tongon Bapa ibagas keterbatasan nami, adong doham Tuhan nalang terbatas, nalau mengurupi hanami ari lepas ari. Tanuh dorging-dorging petongon Tuhan, boy doi bayu buaham in menjadi tanah na subur, na menjadi tongon Bapa sumber ni penghasilan nami, bagi perekonomian ni
hanami haganupan tongon Tuhan. Isaron hanami Bapa perekonomian ni haganup jemaatmu, hulobe-lobemu tongon Tuhan. Sonai dohoma Bapa jemaatmu na sedang berulang tahun, na marmalas niuhur ibagas mingguan tongon Bapa. Terima kasih dosombah nami hulobe-lobemu tongon Tuhan. Dumai patambahkon ham usia hubani hasuman nami in haganupan. Saya tetap masedia tongon Tuhan ibagas nasihat sehat. Itonggon hanami sedia haganupan tongon Tuhan nasi panjang umur. Janah apon ham tongon Bapa bani parton dion ni sedia. Asibani pertambahan ni umur ni sedia. Tambah mahoma Bapa panandayon ni sedia pasal ham tongon Tuhan. Isarona nami Bapa jemaatmu na marulang tahun ibagas mingguan hulobe-lobemu. Tuhan ay bata Bapa nami sunay dohoma agi program ni jemaat pakon resot. Ikuria namion, iresot namion tongon Tuhan. Tuhan ajari ham hanami haganupan. Piriham hagogohon tongon Tuhan. Cukupon ham segala haperluan nami tongon Bapa pasal on. Janah kitongkon hanami doh Bapa hamaganupan on tongon Tuhan ibon hanami hulobe-lobemu. Ase haganupan Bapa ahan na ihorjahon hanami. Hamuliaon pakon hasangaponmu matongon Bapa na iutaman hanami. Nai palobi hanami hubani haganupanin Bapa. Hamma namar mulia, hamma tongon namar sangap tongon Bapa bani haganupan. Program jemaat pakon program resort nai horjaon hanami. Tuhan bata Bapa nami sunai dohoma agi pemuda pemudi ni kuriamon tongon Tuhan. Boban hanami do sedia hulobe-lobemu Bapa namar horja. Namar sekolah sunai homa sedia mungkin sedang mencari jodoh tongon Tuhan. Tuhan, hamdo Bapa haondosan ni haganup pemuda-pemudi namion. Ibagas na manori horja sedia tongon Tuhan bereham matongon parhorjan bani sedia. Ibagas sedia nadok marhorja tongon Tuhan ajari ham sedia tongon Bapa. Ase makorjahon, ase manghargahon horja nadok ibereham bani sedia. Ase boyin menjadi ladang pelayanan ni sedia homa tongon Bapa. Na membuktikan kehadiranmu tongon Bapa bani pargoluhan ni sedia ibagas parhorjan. Sunai dohomage persikolahan ni sedia tongon Tuhan. Tuntun ham sedia Bapa ase boy terlaksana ibagas nadiar haganupan persikolahan ni nyombah nami. Pemuda-pemudi AGP tongon Bapa na masih SMA, SMP pakon SD. Nai tingkat pendidikan jape songon sedia Bapa bani keterbatasan sonarion. Hama tongon Bapa nama mampuhan sedia merlajar ibagas nadiar. Hikmatmu mana merhorja bani sedia tongon Tuhan. Sonai dohma Bapa pemudimu na mencari jodoh. Pirhama Bapa hasoman ni sedia. Nasariah tongon Tuhan. Na memboy mendukung sedia bani tugas-tugas pelayanan pakon haganupan kehidupan ni sedia tongon Bapa. Boy sariah nadiar menjadi sada keluarga Kristen tongon Bapa. Menjadi pasu-pasu bani tengah-tengah ni keluarga ni sedia. Sonai Bapa age bani lingkungan ni sedia. Tuhan ay bata Bapa nami, tonggon hanami dohoma Bapa jemaatmu. Namar bagal ni uhur napadashon. Bagal ni uhur ni sedia. Pasu-pasu nadop ibereham tongon Bapa bani keluarga ni sedia. Tuhan tekas dibutuhkan Bapa ketulusan ni sedia membereonin haganupan tongon Tuhan. Tuhan ay bata Bapa nami, ramot kon ham jana pasu-pasu hama Bapa ahanay bereni sediain. Asiboy tongon Bapa ipaki hanamiin menjadi pelayanan nami. Itongah-tongah ni jemaat namion tongon Tuhan. Hubani sedia na membere tongon Bapa langong gahahurangan. Tapi martambah-tambah do pasu-pasumu Bapa itongah-tongah ni sedia. Ulong atemu tongon Tuhan bereham maha sehaton. Birham tambah ni malas ni uhur sonai homa Bapa bani parhorjaan ni sedia. Saya melam ganda ni matongon Bapa haganupan. Ahanay horjahon ni sedia tongon Tuhan bani pargoluhan ni. Tuhan ay bata Bapa nami bani panorang sonarion Bapa yalamia nami do. Masa musim hujan. Piga-piga anggota jemaat nami kuriamu tongon Tuhan. Adong do na mengalami banjir. Tuhan ay bata Bapa nami, isarahon hanami do sedia tongon Tuhan hulobe-lobemu. Asiham na mempergogohi tongon Bapa.
Jana hajariham hanami kuriamu tongon Tuhan aseboi saling peduli antara satu dengan yang lain. Marsi urupan hanami tongon Bapa sebagai sada keluarga besar ilobe-lobemu. Tuhan bata Bapa nami, Ibu ban hanami dohoma hasoman nami tongon Tuhan na sedang dalam proses pemulihan kesehatan i rumah sakit, i rumah atau ijape sedia tongon Tuhan bani panorangon. Ibu ban hanami do Bapa ibagas tonggo pangapition namion, Bapa pendeta nami pendeta Hamonangan Sinaga, Bapa Erik Sinaga, inang tinne nita boru girsang. Tuhan bata Bapa nami, sonai dohoma agena sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Inang Situa Lesmariani Purba, Bapa Johan Sinaga, Bapa KM Simanjuntak, Bapa Opsinur Simarmata, Ica Borusaragi, Bapa Tuahman Pasaribu, Bapa Marsen Sinaga, Bapa Roy Simarmata, keluarga Bapa Samas Jimber Marbun, Inang Situa Marliana Borusaragi, Bapa Situa Weldian Sumbayak, Inang Silvia Boru Sidabutar, Inang Salimah Boru Purba, Inang Sortawani Boru Saragi, Inang Antaria Boru Purba, Inang Ana Sipayung, Inang Marliani Boru Sipayung, Inang Nursyah Boru Hutajulu. Pakon mungkin tongon Bapa, jemaat nami nalegan na sedang mungkin dalam proses pemulihan kesehatan nalang isobut hanami tongon Bapa. Tuhan bata Bapa nami, hubamu do Bapa yondos hona nami hasoman namion haganupan. Hamdo Bapa sumber ni hamalumon, jana upaya-upaya ni sedia tongon ibagas proses pemulihan kesehatan ni sedia, na i rumah sakit tongon Tuhan marhor jamaham, melalui dokter, melalui perawat, melalui obat na ipake sedia tongon Tuhan, ase melalui ahana ibere dokter perawat haganupan tongon Tuhan, makorhon hamaluman main bani hasuman nami. Sonai dohma Bapa agena sedang proses pemulihan, ahape tambar na ipangan ni sedia, si panganon tiap hari na ibireham tongon Tuhan na ipangan sedia, marpasu-pasu maham, ase makorhon hasehaton hajor giton main Bapa bani hasuman namion, ase boy mulak use sedia tongon Bapa melaksanaon aktivitas ni sedia songon nasomal. Tuhan na bata Bapa nami, terlebih tongon Bapa bani sitaronon ni sedia, harap dohur nami, janai pangindohan nami tongon Bapa hulobe-lobemu, kehadiranmu Bapa bani sedia haganupan, ase ibagas masa keterbatasan na sonon yalami sedia, guguh sedia tongon Tuhan menghadapin in, alani dong ham tongon Bapa, na menjadi teman sejati, na terus makasomani sedia, toguhoh kam hapor sayaw ni sedia tongon Tuhan, ase guguh sedia tongon Bapa, ibagas proses pemulihan kesehatan dan proses pemulihan kesehatan di rumah AGP tongon Tuhan na di rumah sakit. Tuhan ay bata Bapa nami, sunay dohoma tongon Bapa ibu ban hanami do hulobe-lobemu, keluarga na padidihon tongon Tuhan ibagas sadarion, na dumamalas niuhur tongon Bapa sedia membebanhon nyombah ni sedia hulobe-lobemu tongon Bapa marhite pandidion. Tuhan bata Bapa nami, hamma tongon Bapa, na terus manogu-nogu orang tuaon, sonai homa age nyombah, ase tongon Bapa orang tuain, tetap mardingat tongon Bapa bani, padan ni sedia ilobe-lobemu, terus membuat keluarga in janah, pada tangar-tangar hon hatamu tongon Bapa bani kehidupan ni sedia. Janah ramut kon ham Bapa, anak-anak nadop tardidi in tongon Tuhan, ase magodang ibagas na persaya hubamu tongon Bapa. Isaraon hanami sediaon Bapa hulobe-lobemu. Tuhan ay bata Bapa nami, tonggon hanami dohoma Bapa haganupan. Nadop ibasaon hanami bani warta jemaat no kanay tongon Tuhan. Ay manasihol homaa, nyombah ni kuriamu, Afri Dwarpan Sipayung, nasihol tongon Bapa, menjalo pamasu-masuan sihol marhajabuan. Tuhan hamma na perlobe tongon Bapa,
naman lubi haganupan segala rencana nami, asi haganupan Bapa ahanay hurjaun hanami, ibagas malas niuhur, ibagas pasu-pasumuy metongon Bapa asiboy ibagas nadiar mardalan in bani panorang nadop irancanahon keluarga. Sunay dohoma Bapa age hasuman nami Holmes Saragi, Bapa Holmes Saragi pakon keluarga. Namar pusok ni hurdo sedia tongon Tuhan bani parujung goluh ni orang tuain, ay ma orang tua ni sedia, opung Gloria Saragi, bani minggu nadop salpu. Tuhan, kubamudo Bapa yondos hanami keluarga on Bapa, hamdo pangapoh natar sulur tongon Bapa, apohi hamma keluarga on tongon Tuhan. Yakin honam sedia tongon Bapa bahwa doma monang hamba ni hamatianin janah orang tuain pe monang dotongon Bapa ibagas hamatean mangihudkon Kristus na ihapor saya hanami tongon Tuhan. Tuhan ay bata Bapa nami isarahon hanami keluarga ni Bapa Holmes Saragi hulobe-lobe mu tongon Tuhan. Tuhan ay bata Bapa nami tokinari petongon Bapa na sihol hanami manangar hatamu na ibubanhon ni juak-juak mu tongon Tuhan. Tuhan ay bata Bapa nami, on mahauhuron nami, isiham mahanami tongon Tuhan marhitei hatamu. Ase gogoh kanami, jana adong bohal nami tongon Bapa ibagas mandopakon pargoluhan na ibereham na ipasu-pasu hambani pargoluhan nami. Inang pandita nami petongon Tuhan na padashon hatamu ibagas malas niur, hikmat parbinotuan na humbamuma, tongon Bapa marhorja bani uhur pakon pikiran ni inang pandita namion, ase aha petongon Bapa hata na luar tongon Bapa na ipadas ni juak-juak muin tongon Bapa huben nami, tubuh main tongon Bapa bani paraton dion nami, keluarga ni inang pandita namion Bapa, isarahon hanami pargoluhan ni sedia, keperluan ni sedia tongon Bapa, saya hamba tongon nama subkupanin tongon Bapa ari lepas ari. Tuhan ay bata Bapa nami on ma Bapa tonggo elek-elek nami. Lang lupahan nami tongon Bapa manonggohon bangsa pakon negara nami on Bapa. Tuhan ay bata Bapa nami itempaton ama nami menjadi bagian ni bangsa nami bangsa Indonesia tentu adong do maksud pakon rencanamu tongon Bapa bani hanami sonayagi bangsa nami tongon Tuhan. Iboban hanami do Bapa bangsa negara nami on hulobe-lobemu. Aseham matongon nama masu-masu hanami haganupan tongon Bapa. Haganupan tongon Tuhan. Jana haganupan hanami boy hidup saling berdampingan. Boy ibagas damai na humbamu tongon Tuhan. Sonayagi Bapa pemerintah nami. Na tongon Bapa memikirhon haganupan operasional ni negara nami perdalanin negara nami on tongon Bapa. Perham mahasehaton hikmat na humbamu tongon Bapa bani sedia. Ase margogo sedia homa tongon Tuhan marhikmat sedia ibagas mandalanhon pemerintahan ni negara nami on Bapa. Tuhan ay bata Bapa nami, ajarhon hamma sedia tongon Tuhan. Ase biar mangidah Jahoba, biar mangidah kam. Boy tongon Bapa, ipraktekon sedia bani pargoluhan ni sedia. Janah marhitehonin tongon Tuhan. Birham mapasu-pasu parbinotuan hikmat bani sedia, boy malaksanahon pemerintahan dengan baik, janah hanami pe boy hidup berdampingan, boy hidup sejahtera, bani negara na ibereham huben nami tongon Tuhan. Argaho ajariham hanami tongon Bapa, makargahon bangsa pakon negara namion itong-atongani pargoluan nami. On mabapa tonggo elek-elek nami malas nihur nami padas hanami tongon Tuhan bani arisa darion. Sempurnahun hamma tonggo nami on na ibagas keterbatasan on Bapa. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Paima itangar hita hatani ambilan na ibobanhon ni inang pandita men ni purba. Ase manturing hita humbane haleluya 448 bait sada pakon bait 2.
Aima ijalo hita hata ninay bata, diar perlobe hita martonggo mahita. Nay bata bapa bona ni haguluhan nami. Dia teitupa sombah nami hubamu Tuhan bani panorang on, halani ipalopas hamhanami marhasadaon, bani kebaktian on, AGPD bahanami, i ruang ibadah nami i gereja on, apakon ni orang tua nami hinaholongan ni hurnami, naman dihuti ibadah on hun rumah ni bei. Porsaya doha nami bapa tondoi muna pasing indo, napataluphon hanami bani parsaoran napasingon. Rosi natotap mampargogohi hanami, bani haganupan silahoan nami. Tarlobi bani panorangon Tuhan, jupah ma panorang ni jaloon nami hata haguluhan na humbamu. Porsaya doha nami tondui mudo si pangajari, ase iya rusi hanami, Rusia ni hatamuin. Ibagas Kristus Jesus, jalo hamma tonggo nami. Amin. Hata ninay bata, ambilan hu tonga-tonga ta bani panorang sadarion, ay mana tersurat bani Sada Musa bin Dusiyah, ayat 8 dasubani ayat 17. Sonon ma nini hata ni Tuhanta. Padan ninay bata apa tanda ni padan ni ai bani jolma. Dop ai marsahap manay bata hubani sinoak, pakon hubani anak ni narap pakon si ai ninima. Tonggorma, pajongjongonku ma padanku pakon hanima, apa ginopar nima ipudinima. Pakon sagala natinopa namanggolo narap pakon hanima, manuk-manuk pinahan pakon binatang liar na itanohon, narap pakon hanima, sagala na luar hun paraoin, sagala binatang na itanohon. Pajongjongonku ma padanku pakon hanima, paboa langbe ripas konon ni bah nasumbang sagala na mardaging, anjaha langbe masa bah nasumbang masedahon tanohon. Nini nai batama. Onma tandani padan nahubahen in banima, pakon hubani sagala natinopa na manggolo, narap pakon hanima marsundut-sundut sadokah ni dokahni. Halibitongan kai, nahubahen bani hombun ai tanda ni padanku pakon tanoon. Anggo huparoh hombun hu atas tanohon, anjaha tarida halibitongan ai bani hombun, jadi ingatonku ma padanku nahubahen banima, pakon hubani sagala natinopa namanggoluh, sagala namarhosah, anjaha singbi mangulaki sumbang bahin, laho manripaskon sagala namanggoluh. Anggodong halibitongan ai bani hombun, kawah kononku ma ai, anjaha ingatonku ma padan sisa dokah ni nabinahen ni naibatahu bani sagala natinopa namanggoluh, sagala namarhosah na iatas tanohon. Nini naibatama hubani sinoak, onma tanda ni padan nahubahen ai
hubani sagala namanggulu itano on. Sonay madasni. Horas mahubata haganupan. Salam sejahtera. Terlebih hubani nasiam orang tua nami, pakon hasoman nami, apakah pemuda pakon sekolah minggu, naman dihuti ibadahon hurumah. Yakin persaya doha nami, lang marpakurangi malas nyuhurta. Halani ibadah aima anggo, naibata hadir, apakon ni ijay homa, adong uhur, nama nombah naibata. Jadi perjumpahan aido tangsi porlunan. Perjumpahan tapakon ni naibata. Allah hadir anjaha hita pe pasirsirhon uhurta. Laho marsombah kubani. Hita haganupan na hinarga ni naibata. Hita sonari anggodomu hubani kalender gerejawi. Kita sedang ibagas minggu-minggu panaronon. Anjaha sadarion isobut ma minggu info kafit. Diloon ni maaw balosan kuma iya. Luar biasa kan? Yakin betul naibata bahwa haganupan jolmain, haganupan halak napor saya, mandilo iya. Diloon ni maaw. Ay sada keyakinan. Diloon ni maaw. Anjaha dengan tegas na bata makatahon, balosan ku maiya. Totu keyakinan bahwa ketika hita mandilo na bata balosan ni hita, jupah kita doholi bani text on. Terlebih ma topik mingguan, ay mapasal padan pakon kuasan inay bata. Asi ulang dong jupah keragu-raguan. Langit ang ihon na ibata au nitakan. Ang gubani mingguon semakin ipasaksak, semakin dipertegas bahwa naibata marjanji balosan ni dohita ketika idilohita iya. Sedangkan lang idilohita tetap dohita isarihon tene. Apalagi anggo idilohita iya. Hita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Bah nasumbang paingat kon haganupan jolma, paingat kon halak na porsaya, bahwa ongga donay bata manggila maringis maripas kon dunia on. Iputus kon nay bata ma ripas konon ni dunia on. Tapi agepe ibagas ringis iya, agepe ibagas rencana laho ripas konon ni dunia on, tapi dong dotong dalan haguluhan ay ipatuduh. Ya dong dotong dalan haguluhan ay. Ay mana ipatugah na ibatahu bani sinoak padier maparao. Ibagas ringis dong tong dalan haguluhan. Ise do naman jalo haguluhan ay man naman balusi na ibata. Agipi kadang atapi ang gubani ang bilat taon, ilobeni ang bilat taon, sangga isuro na ibata sinuak, padiyarhon paraw, lang duhor hulaut. Kan, song na aneh duay kan. Ang otak-otak ta makatahon, merespon parentah ni Tuhan ay, ilang tongonin ini kan. Tapi sinuak pasti nini do. Ata nalang pesong na masuka kalhu paretah muay. Tapi halaniham makatahonay, dalam konok kuduay. Iya, halaniham. Masih, ay mahalani sinuak na sa dokahon, bergaul erat pokon ni Tuhan. Buduray dingat hita ang godong kawan kompak takan. Kawan dekat. Jadi ketika adong panginduan ni kawan dekat tahun, kawan kompak tahun, pasti merpala-pala do hita laho masuhuniay. Jadi sonay do gay sinuak, halani dohor tumang sinuak kon apakon ninay bata. Purini pe parentah man bain paraw ay so nalang masuk akal,
Tapi nini, halani ham makatahonai, huhorjahon duai. Sarupa duai songon pengalaman ni si Petrus. Saburngin si dia menjala ikan, lang dapotan. Tapi ketika si dia das itopi ni danau ai, pajupa sini pokok ni Jesus. Depa ini ni Jesus. Lahu tonga, husi bagasan. Sapak kon jalamin ini. Petrus bani pon orang ai kan seorang yang profesional, pasal kenelayanan. Hanay tahun ni Tuhan Yesus ay bertentangan pakon ni teori-teori kenelayanan. Tapi nini Petrus makatahon, halani ham makatahonai, horjahonokku duai. Horjahonokku halani ham. Jadi hubata haganupan, mahuaga ni tongon ibangun hita persaurata pakon inay bata. Usisongon persauran ni Sinowak, pakon usisongon persauran ni si Petrus. Radong do piga-piga pahara na menurut hita masih homasonain ni nuhur. So na bertentangan di bagasuhur. Tapi halaninay bata makatahonai nitama horjahonok kuduai. Secara umum hita gati gagal ay mabani panorang ambilan ni Tuhan Yesus hubani susian ni hubani hak persaya ay mapasal mengampuni. Ya, mengampuni kesalahan orang lain. Purini iperentah kon Yesus duai hubata. Tapi rado dong itong-atong-ata nalang mandalak konay. Mase halani nini nai maburi niyon dia ini. Saja nama tumang ini. Hapung mada. Gampang mada mengampuni ay. Mahuaga ni songo sinoa kon pakon ni si Petrus ahita. Atak na borat pe ay, atak na songon na hapung tu pe ay pangahap ni halak. Tapi ang gunay bata makatahonay hubata, nitama. Halani ham Tuhan na mamarentah konay, horjahonok kumaay. Agiba ni masa pandemiyon kan, mabiyar do halak kaluar. Mabiyar. Adong do itanday hanami, sada perhorja, sadoka pandemion masuk ke pompongnya. Agi pidong roster ni, langi dalakon ay lang pakaw ni ke pompong. Ang gumadukah tuba ni ke pompong ay da mati itu kan. Tokin do hasa. Sosok bani ke pompong ay proses antara ulat bulu batang buruk ni ang guhatang batang buruk langi harusi kita ganukan. Ketika ulat bulu ay masuk hubani ke pompong, lang pigadokah berubah maholi ia keluar hubani ke pompong ay jadi kupu-kupu. Tapi yang gumadokah tu ibagas ke pompong ay mati do. Agipi masuk ia bani awal ni dalam sebuah proses mengubah ulat bulu menjadi kupu-kupu, tapi ang gumadokah tu ia bani ke pompong ay mati do. Jadi ulang mabir tu hita bani nama saon kan, mabir boy, jaga-jaga boy. Tapi yang gue mabir tu lang terbaik nah. Ulang dong anggapat tada perhorjaon. Iben pimpinan majelis jemaat, pimpinan harian majelis jemaat roster. Ana huanggap duay da marhitehon ni PHMJ on dilo ni nay batahu bakku. Lang PHMJ ay mendiluaw dah. Anggo PHMJ do manuliskon contoh ni otak jay tumang pikirata. Halani PHMJ si martugas ham ituliskon goranmu ijay nabuy hapus duay. Tapi ijinay bata manurat kon goranmu ijay isip lang adong naboy menghabus ay. Nay mapamahamanta. Atak na pandemi penimu anggo tulus do uhur tamandalan kon ay idalan kon hita homa protokol kesehatan ay ibukkus tondoy na pasingay humahita. Ayah biaran be. Anggo hamman diluaw Tuhan makorjahon horjahon. Huhorjahon. Ya hita haganupan
Dok masa bah na sumbangai, koring tanohon kaluar sinoak, horja na parlobi ihorjahon aima, manggalang, ucapan syukur. Anjaha menarik idida kita homa ilubin yang bila taon, izin manggalang sinoak, morum yang goh naibata. Gabe tubuh, uhur bani naibata, lang ripas konoku pe dunion. Lang ripas konoku. Anggo secara fisiki saya kan manggalang yang goh nai bata murum ni galangan nai. Gabi boy sabo uhur ni. Lang beripas konoku ni. Ay mahunga gat ni homa anggo dong yang tarah hitawon lagi lang merder apa ko ni hasoman buan dayot na binatur gat ni. Ay mahunga. Alo, anggo so na lang pandey hita marmasa dayot na binatur pesan hita. Ulang kumitaw kita, enak maya mga konaidan ini. Enakan ang gumardir hita. Mungkin ang kipesa kita doon na binatur hanya 200,000 kan? At 250. Tapi ang gumardir hita pa kon hasoman, lebih kumbani 250 nilai ini. Lebih. Hala ni, iya pa naman jalo ay iya, morum nini kan. Ulang ke buku si surdu kon. Ay doon siya naman tuwa kan, ibu ka dotong ay kan. Peribukus peyahan catering, ibu kedua, morum, yang tersonaha peringis ni yang goyang goh morum ni dap nabi naturai, alo, apalagi si jol mahata naik bata adu iya, termulak duhur ni kan, iya, jadi akhirnya naik bata manotapkon padan apa kon ni sinoak, on ma padanku, lang beripas kononku dunia on. Jadi adong sada penulis makatahon padan on elegan din nahusobut no kaniya itene. Padan on ay matubuh humbani uhur ni naibata mengatasi trauma ni sinoak pakon ni keluarga ni. Halani baru melewati peristiwa bahna sumbangaikan, peristiwa yang menegangkan, menakutkan. Jadi boy si dia malua kunjay manggalang si dia anjahanay bata makatahon maningon tambarok kudo maningon pulih konok kudo trauma ni sinoak apa kon ni keluarga ni ay pengertian ni nalegan maiten ni tapi na pasti pada ni nay bata hubani sinoak apa kon ni hubani na mangguluh itanohon berarti das kubata legan ang gulang mangguluh kanay do. Ang gumangguluh hita, berarti pada naidas dua hubata. Apakah ni haganupan pinahan na dong itanohon. Ase ulang trauma hita banibah. Tapi tong do trauma tene. Sada Januari 2020 banjir. Jadi ketika ro'u dan bani bulan Januari anjaha puncak ni bani Februari sonari. Rado asar ro'u dan mitordong tulisan na mangihut bani file ni pikirata aima banjir. Ya, rado sonay. Tapi ambilan non si hol makatahon. Puripe banjir. Ijabo detabek on. Tapi kan ibir na batado bata kemampuan untuk bijaksana. Mengatasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Jadi ulang songon berita nasuguton kan, nasugut paimaborhat hujon hanami dong berita makatahon, dong maitulis ulang masuk ku daerahon. Tapi masuk ke madat danak na dua ay hubagas. Dong mailarang masuk ujung ni marujung goluh kan. Jadi beredo hita kebijaksanaan untuk mengantisipasi haganupan. Jadi hita haganup sihol makatahon hutongatongata bahwa tetap do ipikir honai bata jalan-jalan ya dalan-dalan nama der. Jalan kehidupan hubani halak na persaya. Tapi lang kubotoh apakah haganupan do halak na persayain mengidah dalanai. Allah selalu menunjukkan jalan hidup. Hutongatongata. Anjahana mangihut isobut hatan na batado hutongatongata. Tanda ni pada ni nay bata ay hubani sinoak pakon hubani haganupan na mangguluh i dunia on
aima busur, pelangi, halibitongan. Inilah tanda. Anggo secara Alkitabiah ni, hatahonon ma, padanon kan padan sepihak doon. Biasanya anggo adong padan antara au pakon ni ham. Kan ada padan. Adong tanggung jawabku, adong hakku. Adong tanggung jawabmu, adong hakmu. Tapi padan nabi nahin ni batahu bani sinuak pakon hubata haganupan, marhitehon ni pelangi atape halibitongan ay, itu murni inisiatif ni bata. Itu lahir dari kasih. Holong ni batahu bataon, asi manggulu haganupan tinopaniin. Jadi tanggung jawab ni bata. Jadi anggo ididah hita pelangi ay, adong doha sawan makatahon, itu hanya untuk Allah. Asa idinga na bata padan ni. Untuk Allah. Tapi sebenarnya, bahatan dua hubata. Izin ini dah kita halibitongan ay paratahkon perdingata, bahwa hot donay bata bani padan ni lang parohkon bah nasumbang hubata haganupan. Atau dengan kata lain, isederhana kanami kalimat ni ay. Izin ini dah kita pelangi atau halibitongan ay. Ingatlah bahwa Tuhan itu tidak pernah merancang hal-hal yang tidak baik hubata. Ya. Tuhan tidak akan pernah merancang hal yang tidak baik. Tapi dia selalu merancang yang terbaik hubata. Hanya persoalan nih, menjalo do atap lang. Kan itu? Menjalo atap lang. Ay langga ni ipagol pasinoak. Masyarakat na sa zaman ni bani orang ay lahoroh ba nasumbang. Ipagol pa do. Tapi suhar ni ning gubani halis ni malungun ka. Suhar do balos ni. Itatawai do use. Jadi mudah-mudahan langgabi pertatawa ako si parambilan kan. Si parambilan ulang gabi pertatawaan. Naipadas ni si parambilan atap na yataho kita pe humbani akyuta on songon na lampason. Kurang semangat. Apa kon inalegan-nalegan, tapi diingat hama bahwa firman Tuhan yang diperdengarkan oleh pengkhotbah adalah firman kehidupan. Marguna do batay, marguna untuk membangun kehidupan. Ya hita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Isukuri hita do sadarion. Anggo ipaingat hita bahwa kita punya Allah yang selalu mengasihi kita. Na tetap memikirkan haguluhan hadiaron hubata. Halaniai adong tolu paharan na siul sebuton nami homa. Nagabe nagati sobut hita refleksi bani kehidupan non. Maai, marilah tetap bersyukur. Ya bersyukur. Jadi yang go bani konteks awal GKPS, anggo martarima kasih sada keluarga, dong do tandani. Aima begal nyuhur, ay kan itu kan? Ay si rado lang binoto kinanahan na masa bani, gabi binoto. Contoh nih, ibasahon sekretaris ma, ijalohita do begal nyuhur humbani keluarga. C purba, halani maluah sedia humbani parmaraan. Adong tanda nih, anggoy horjahon hita sonai, patugah kon hubani hasoman, martarima kasih koma hubani nebata. Ada dua arah nabuhi hata honota. Anjaha ay mahomana hasi holhon uhuri nebata hutong-tangwah taon. Untuk membuktikan bahwa na isukuri hita do, pasu-pasu ni nebata na ijalo hita, ulang lobe sepanjang pandemi, tapi samingguan lah. Mensyukuri penyertaan Tuhan dalam minggu ini, bukti ini beribadah. Kan itu? Beribadah. Mengalop gogoh. Asimar gogoh hau melewati minggu naroh on. Apa koni na berikut ay manok kanay na marbagel ni huray. Ay roh kumbani uhur na martarima kasih. Jadi yang gohita
Antara kewajiban apa kon ni bagal ni hur ni jani do si bagalan. Anggo ibain kewajiban 50.000 rado marungu tunggu kuriain. Tapi anggo bain ham bagal ni hurmun ini rado bain 500.000. Tapi ketika ibain kewajiban 50.000 marungu tungut. Ay masih bagalan do. Bagal ni hur. So naik mah kehidupan tak. Ketika kita dipaksa untuk melakukan sesuatu hal, kita haboratan. Tapi ketika kita disuruh untuk melakukan sesuatu lahir dari hati kita, ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan. Mahua gak ni, anggobani panorang mingguor sadarion, ipa ingat na ibata hita, atap aha penehor jaon hita bani guluhta, roh kumbani uhur na martarima kasih maay. Anggo roh ay humbani uhur na martarima kasih, melampaui batas-batas na ito tap konjol. Baru napaduahon, nasiwal si hatahonon ni nebatahu tonga-tonga ta aima, hentikanlah permusuhan. Anggobani yang bilanon, igatungkon na ibata, busurni, alat perang doa ikan. Dia gantungkan di awan, alat perangnya. Anjah aima usai gabe tanda perdamaian, pemulihan. Jadi ongga doi di dah kanami sada keluarga, sada bapa, hobi merburu. Anggodo masalah sa iya merburu igatungkon bani dingding alatnya, busurnya. Tapi bani sada pan orang ko si hurni merburu, ibu gak doai. Ahadu nasil sebuton domu hujai. Totu langsongan perburuai nasiul si hatahono ni nebata aku tongah-tongah ta. Tapi usis songon aha ni horjaho ni nebata. Isiga ni hitaon nalang ongga terluka. Isiga ni hitaon nalang ongga tersinggung. Isiga ni hitaon nalang ongga merasa sakit sekali atas perkataan dan perbuatan orang lain. Membahin muncul permusuhan. Tapi bani panorangon, hentikanlah permusuhan. Getungkon hitama ala permusuhan taai. Anggo ala permusuhan ta sonari kan mabahat hapeon kan. Emosi iya itulis ko ni John. Ibasa haganu namarkawan pakosi. Anggo yang gab hita on sonari gabe alat melampiaskan emosional ta. Hentikanlah. Ai ibolihita merjuta-juta, pitah lau melampiaskan emosi ta. Wah, merugikan. Rubahlah. Ay mahuwagan ni tingkatkan hita kualitas penggunaan ni hapeon. Lang alat permusuhan, lang untuk mengungkapkan kejengkelan ta, kemarahan ta. Tapi ungkapkan hita ma ijon, malas ni hurta. Memuji halak naligan. Agipi kadang sakit pangahap, tapi boy do ipuji. Sangga ipuji hami ya, moruma utik muatan emosional muay. Tapi ketika iketik ham homa muatan emosional muai baru muatan niai penaik ma. Jadi horjata paturukon doda lang panaikon. Jadi rasa-rasa permusuhan ai patur turun. Jadi aham dalan-dalan paturukon ai horjaho kita. Dopai anggo alat permusuhan nasa do kahon terlampau lancang. Pamangata marsahap untuk maka tahun sahab na si patalang berguna. Ya boy mahomay paroti kan. Boy may paroti. Jadi alat-alat na somal ipakai hita untuk pataridakon permusuhata. Firman Tuhan hari ini mengatakan, hentikanlah, rubahlah fungsinya. Anggono sado kahon go pajupah miter dogoran yagi ang miter sonon ningun agi. Oh, Mameos ya, terima kasih ya. Mitra Mameos. Emang huwaga ni ang gumamuka sa darion bersama Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus. Mari mampukan aku Tuhan, humbani na Mameos menjadi senyum. Agepi ujung ni pamangat tahun hasa senyum kan? Kan bu ditakap pasoman. Ulang bu itu nih, halimar masker do. Nah, binotay. Kedipkan mata boy depe. Ikedipkan kan? Atau disapa secara sederhana.
Baru patuluhon, aima, usisongon topi mingguan ta, padan pakon kuasa ni Tuhan. Itu yang mau dia nyatakan kepada kita hari ini. Anjahat totap do, hot do na ibata manjolom padan ni. Berarti hita pe, na isobut hita ay maanak ni na ibata. Berarti maningon hot do homa hita bani padanta. Kan mengaku do hita on anak ni na ibata kan? Gusto ngo niya tahon orang tua ta, lang daw tubis kumbonani kan? Lang daw tubis kumbonani. Ang gunay bata ay bapata, na manjolom padan ni, hita anak ni pe, maningon manjolom padan. Padan hubani na bata, pakon padan hubani haso manjolma. Sadarion, dong dua na padidihon. Ay namar padan do na siyam sadarion. Ay kan opak no kanay suku-suku na ay lang hupa sana siyam no kanay da mambalusi ay purisi pinasiyam kahuanokku kan. Oh dibalusi na siyam do. Dengan tegasnya. Anjaha padan ay lang hubakku ay lang huba ni majelis jemaat, lang huba ni kuria. Tapi kepada Tuhan. Rado membuan ketika dia baik. Pakon mersuruh ia mangguruhon hatannya bata. Rado ini nasia padan deda. Padan. Oh pak no kanay suku-suku nai. Ailah lobe na sada ay. Hupatakas sa darion. Rado hamambuan pakon marsuru si dia mangguruhon hatan ni bata. Rado hanami. Yudi mabir diri sonon do huma. Na mambuan ay do silang gereja kan. Baingi so na mamasuhu ni padan. Bagaimana kita memegang janji kita sedangkan kita sendiri mengabaikan hal itu. Bagaimana aku menyuruh anakku ke gereja, ke sekolah minggu contohnya. Bagaimana aku membantu anakku membuka link ibadah sekolah minggu GKPS Cililitan. Aku sendiri tidak tertarik dengan ibadah itu. Anggo tertarik do orang tua untuk ibadah, pasti dia akan juga tertarik membantu anak-anaknya membuka link ibadah sekolah minggu. Jadi hita do bonani. Makanya jangan sesali ada kenakalan remaja. Tidak ada kenakalan remaja tanpa kenakalan orang tua. Orang tua do nakal perlu biaya sedong kenakalan remaja kan. Malah ada pikiran-pikiran yang sangat aneh menurut saya. Hubata orang tua. Kita mau tuntut anak kita lebih bijak dari kita. Kan ada kan? Kita mau tuntut anak kita lebih pintar, lebih rajin, lebih setia daripada kita sendiri. Ambilan maka tahun langsung naik. Doma hugatungkan busuruh ijonda. Kalau aku bisa melakukan itu, engkau juga yang mengaku sebagai anakku pasti bisa melakukan itu. Aiman harapan nebata. Dopai padan bani perumah tanggaon. Langan jay sirang, anggulang sinirang hamatean ini kan. Aulang kuboto atap hita nomor tupujon pakon na siya orang tua namin ay rumah. Salpu ipasu-pasu hinan hita merumah tangga. Ibin na siyam do turunan ni pengakuan na janji ay. Perlu do ba yun? Titah na parlobi ba ni parumah tangga? Anggo misal ni aw inang. Aw maparinangon mo. Lang adong naboy parinangon naligan. So baliyaw. Anja sonay mahoma, titah ni bapa hubani inang. Aw maparamangon mo. Lang adong naboy paramangon naligan so baliyaw. Kenay do? Halani janjit talang anjay sira anggolang sinirang ni hamateyan. Halani ay bayan matitah ni. Aw dasada. Jadi aw dasada ni hapi dong dujingnya sakko may daratakan. Ramah ko ma. Ibu to ba na humaahal situasi ni perguluhota. Ang sangka susah kita. Ay, sama na susah doham ni kan. Hape irumah lang og tao sanay hubata. Rado tergoda itu manusiawi doy kan. Tapi diingat kembali hubani padan, kembali hubani tita. Atak najingi sapeon bujurapeon ramahapeon, tapi domma hupadankon. Domma dong titah irumah tangga nami.
Inang namiyay dasa, bapa namiyay duhasa. Langa dong parinangon na legan sa baliaw. Langa dong paramangon na legan sa baliaw. Hot ijay haganupan. Belajar untuk memenuhi janji. So naido humani padata ketika hita ilantik atape ipasu-pasu. Hanami selaku pandita, baninang penginjil, bani situa, samas, kan marpadan duhita ay haganupan. Jadi mari kita maknai pada taay, lang pitah menjolom ay politik, tapi dihut apa kon ni pataridahkon, buah-buah ni haganupan ay, domu hubani tugas tanggung jawab ta. Tapi diingat hita, kalau kita berjuang sendiri itu tidak mungkin. Ya, untuk tetap setia kepada pasangan. Orang tua on untuk tetap setia marsuruh apa kon ni mengajari nyombah ni, mangguru honhatan nebata. Sonai humage hita na marpadan ilobe-lobe ni nebata atap sumpah ta i tempat ta marhorja. Anggo hita dasa berjuang untuk ailanga dong gogota. Halani dong do saat ni hita lemah. Tapi bersama Tuhan marhitehon ni tondi na pasing tarhorja hok kita doai. Totu halaniai lang manonggor panorang tapi ganu panorang si peraya kontado tetap hidup bergaul erat dengan Tuhan. Martonggo hita. Dia tetupa sembah nami hubamu Bapa bani panorang on. Bani hatamu nadop yondos kon ham huban nami. Persaya doha nami Tuhan. Yurupi tondui munapasing indo. Patorangkon ay ibagas pikiran nami, uhur nami. Anjahat tondui mu indo homani mangurupi hanami makaguluh kon in. Tarlobi makaporsayai padan nadop tinotap kon dinay bata hubani sinoak sonaya hage huban namion hubat tawon haganupan. Bapa nami na surga, persaya doha nami Bapa, tetap doha manjolom padanmu. Halaniai atap aha penamasa bani parguluhon namion, terlebih maai pakorhon ni pandemi COVID-19 siyahon, mambahen adong na IPHK, adong nalangbui bebas berdagang, berbisnis, atap buay ope masalah na legan na itimbulhon ni pandemi COVID-19 siyahon. Tapi persaya doha nami Tuhan, AGP COVID-on membeban dampak negatif huban nami. Tapi anggoham tetap do membeban dampak positif. AGP sifat ragu hanami. Tapi ipahot hamdo uhur nami. Ase yakin betul hanami pasal pemeliharaanmu. Ase ulang gok biar hanami mangguluh on. Bapa nami na surga, terima kasih mabamu. Anggo sadarion boy hanami beribadah. Manjalo gogoh na humbamu. Asimar gogoh kanami meneruskan tugas pakon tanggung jawab nami mingguon. Anjaha ketika hanami mandalankon ai. Ihasiholhon uhur nami. Biarlah firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus na tetap mempengaruhi hanami, baik marhorja, baik bain sebuah keputusan. Asih haganupan horja namiin, haganupan haputusan namiin, tetap dumu hubani harosuh ni hurmu. Terima kasih mabamu Bapa, jalohama tonggo nami, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Pahima iondoskon hita galanganta, tangar hita malobe hata ninay bata nagabi onjolan bata laho manggalang. Aima natarsurat bani, sada kronika 10 ayat 20. Berema bani Jehovah hamuliaon ni gorani, buan magalangan, anjaha rohman nasiam hulobeini, sombah ma Jehovah marpakaian nama pasing. Sonari ondoskon hita ma galanganta. Riap mahita jongjong, martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, pardear layak janah na unjah huben nami. Tarima kasih ma hatahonon nami hubamu, halani tongtongdo ipasu-pasu ham goluh nami. Domma ihasomani ham hanami, jana ipasu-pasu ham horjanami das subani sadarion. Sonari ibagas malas ni uhur, rohdo hanami mangondoskon buah ni horja, nado pinapasu-pasu muin, gabe galangan ha tarima kasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe sajalohama galangan namion, bahen hasangapon ni goranmu, janah membahen lambin marhataridahan, harajaonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalohamma tonggo namion. Amin. Bamu sadokah ni awon o Yesus Tuhan kin. Ham Bapa nami na inagori atas say napapasing magoranmu, say rohma harajaonmu, say saut maharosu ni hurmu inagori tongah on, songon na inagori atas. Berehama banami sadarion haguluhan ari-ari, sasap hamma dosa nami, songon panasap nami,
bani dosa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bubay hamhu parlajuan, palua hamma hanami humbani pangago. Laho manasiam, janah totap manasiam, ulang mubah-ubah, anjaha lambin surungma ibagas horjani Tuhan in, ai ibotoh nasiam, sedo nasoya halau jauh nasiam, ibagas Tuhan in. Jalo nasiam ma pasu-pasu nahumbani Tuhan naibata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan naibata maham. Isondangkon Tuhan naibata bohini hubamu, jana maidop mauhurni mangidaham. Idopakon Tuhan naibata bohini hubamu, jana ipasorap madameini bani tonduimu. Amin.